nibiro zingahi ezirukazya ente y'amate eya Fresian izoba ryona yabanegezaho kurya hariho ente eza zero grazing. Ente za zero grazing nizimanyisa ngo niziriro mu kiju. Ente y'ekiju ine measurements yayo iyo mu kiju abo konyeze mu kiju tinzina. Then hari ente zikurya ukazebyo kurya kandi zikashora hero nkeza nyene zirya kandi zigarika zishora nkahi ahero ziriho bunyati omukashe nensakiri 10 za seire gibshori omuyangwe nani nkama eburint omuyangwe njakiri 10 za seire gibshori kandi zigarika zirya hero so nikirigira iwo waziri sotentezo ezamatezo yin nayongera abuza no basota kubika ebinyansi byente omucyanda cyona no bibikota bikabasa kwiza kuyamba umubwire bwe cyanda ni binyati bya kikaki hari imyatsi bakweta he nibyo biye he nebi kabye binyatsi bingi haro rinyankokore no rihamo ehe hari kijubwe no kikomukiye muhe nambwe nyonyi no bunyatsi witu bwakare bu kinyankore nabwo nimbuko mumbuye muhe no bunda bizo mu cyande iki kirigiremo iyo he niki he no bunyatsi obwo rukushara ukabwanikaho kake bukakamuka mwe amaizi ukabukoma bukaba beirizi obuto mustoha ecyanda kija oyiha mbweno buto mu kitara ecyanda kijo bwiho mu kitara utandika kuburisiza kubuhente kuburi sente merire kutaburota ebyo kurya byente ente zawe ukabitaburota iwe byawe no bitabura tinkumanya uko kubikora werenda kumanya ibyo kurya byente bakabitabura bata ibyo kurya byente ni by'imiringo mingi katugambe ka sayireji sayireji na sayireji yonka haro sayireji y'ebchori haro sayireji ya napia grass haro sayireji ya Guatemala haro sayireji nyingi munonga ebyo byona ebyo kutabura ibyo kurya byente banzo tutabura sayireji y'ebchori for example nka sayireji y'ebchori no kwata sayireji y'ebchori nkebi wabiho musiri obito muchopa obicwanyagura ukirega kubicwanyagura no basa addinga mwe bakweta sugar moras shukaruguru kwena ngo bitunge ka forever na fermentation erafuke kubaho then obishweka overa bakweta sayireji covers otahitaka kwena ngo bibobereje then ujo bihura wabiyubura no basa kutabara mwe bikanje bya bi nari no basa kutamwaka bakweta ngo na diarrhea n'ibindi byona na diarrhea kalani mutamuna murasa shukaruguru morasi no gita mukwena ngweze mwaka howo so ebyo no basa kubitabura so entabura ebyo kurya ni nyingi ogunagira ngo rutendo tushobore okoshemerire kutemateme binyansi byente nibabiti n'ikibuzo ntenda kushana na kiriya konka no bitematemota ebinyansi byente hari ebyo meba kweta manual ebyo kukozesa ebitariho engine hariho ebiriho engine hari ebyoma ebikora tractor so emhanda yo kutematema ebintu ni mingi kanerga nahantezo kuboyine ko kuboyine ntishatu no temesa kahoro akakuba kariye aha machine tokweteza engine waba inente 10 no itenga engine waba norenze mu nte 10 plus no itenga character so nikirigira ahantezo ine erikubasa gukora byinjo burundu gumwe yes ogunagira ngo sebo wagira ngo notematema ebichori obitematemerente zibirya mbwe nabana myenda kumanya waba notemateme ebichori ebye bikongoro ebyo rukuchwa aha kitikiriya ninga notema na nebiti byabyo byona oba nibyo wasa ukakora musayireji ekyo kibuza nyangu na chori ekishoro ko kukitema musoro ngo kukira nkeki nuko kukitema mu cyoma tandikira ahansi paka yigo ahansi ekiti cyacyo amababi ebichori nebikongoro bine cyo kurya ekirisa cy'ikindi so ekishoro cyona twene ko kunaga kona ngo kukiyo musoro nuko kikugenda ekindi kibuzo yaba natandika okulisa na rukwinga no muyamba ota omuntu arikwenda kulisa ningo kwingo kamuyamba ota ni nyirangu nimbasa kuyamba wabo ine program yawe nko muntu nagenda ni nkuyamba umukushoborora no kwabura okuba kutandika kongati nkwasa kuyamba mbiye sente nyowe ndya ni nkuyamba cyo kubasa gukora kure ngo watandika mangu no muyamba kumushomesa ecyashemeye gukora ni muyamba kumushomesa ecyashemereye gukora no kwakire kutandika akarengo yayihamo amagoba gamangu Abel kwesiga we nabuza ngo yaba numusabe sente omuntu yaba nayija kurambura
omufamu zanyu nimwikiriza omuntu kuramburira busha ninga numusabe sente omwana wa mutwaro mwishomero na school fees primary secondary HS na university hatin ba school fees kandi nyingi munonga ito nito twino ka school fees akutukuza kutaho karinganire kake kuturahite ebigwire bwo kutandika mbija kubagambira ka school fees akutukuza kutaho akwa nito bintu bitere mu sente so na yuni business ogundi bamweta Narubega Samaya nabuza ebikwatirana no kulisiza omunju hamwe na no mu paddocks ezikomere tikumanya iwe no kigamba hota so ekyanarvega nakyo wanorisa noja kutushobora na kurisa zero grazing ezo munju nari ezo mpadoka nazo ziba ziri zero grazing kashi noba ezo mpadoka nazo no feeding nko kuna gambire zanje kunguzu feeding akandi zikagaruka zikashora supplement no supplementing okuyangwa no supplement okuza supplements no kuzongera azibyarya okongera hakanda kukurya akomugasho so supplement ya zero grazing na neje ya same ya ukanjete same zero grazing nizishana zero grazing nyuma isangwente reba neriro munju noja kujya feed zo munju ogaricyo gena supplements za izo munju kandi tekushora ne munju so supplements are different ogundi bamweta Nwalinda Kevin nimbuza Vision Group aho wakubasa kuyihe byoma byo kutematema ebinyansi hamwe na nebyo kama ente omcyange eki ekyaburengero wizoba ekibuzo nakibuza Vision Group konka ningira ngo seme kwende capacity yo kukigarukamu omyanya kubasa kutunga muninga shaka tungata machinery yo kubasa kukora emirimo yo kushara ebinyansi omcyange eki nyowe ninza kureta experts sabe byoma ebyo kama na tractors zo kinga baje batwereke byoma byawo kubikora then tureba kitwagura byoma ibi we bale munonga kano kandi we bale garikame buzo by'abantu kante kateke ngu bine kibabitungamo tuza kweyongeza murundo gundi we bale munonga omucheka cya kashatu tuza kuba ntoyongeraho umwami Innocent ali nitwe kasisi kandi oguno muhango hine bibuzo ebimwaburize ebiri practical kandi ebiri technical ebyari kuzana wo kugarukamo ebi farmers batari kubasa kugarukamo konkaho naza kuba nabayambaho nkaguruka cyo riskande no plant doctor ahabwa burengero izoba mbwenu reka tugende tuzo mukahumuro kake twagaruka tuzagaruka no mwami ali nitwe Innocent kasisi ari kutugambira nawe abibuze ebye biri technical guma program okiri nanye Edmond principal farmer